Tiras wakichawi pesarata kipuriyari purata barka barkachi daka sapur habawa hila kulia karakampe irptri da kampe harus kipt awiham wakichawi da uthara kiukaba pridwa akalwana ha Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia sesut sebe toque irptri da kawa purt adip haraki kupara kampi wabuy kipt awayari hawilt awidaka suthara kiriwa sasida kupara kaha sab haraki pam thatu harus kipt awayan narakat ha senso toqita ukabaraki pasiri hutiri patunga kim sakay lako di oro kabar subhaksi talah kipandawam adibersero kabasi PCP toqida ha amtawisa uthawayaro katokito pada ka arst awayap haraki do kabakam akipunaron sayari wasa pekata siwa hilata Lucio Quispe pakekutibo kasesut sebe toqida terkichaya hilata Lucio kamisaki aruta sayari akalwa kasira Walikiwa hilata idu numero naira kathayai tspa kumaraki Kangaski Manu Faustino, Pampi Tantawapta, Askeola Kipan, Chekpachas Purteñani, Maruntavi, Saimonta, Yatunca, departamentos, y Comaraki a nuestros ejecutivos departamentales, regionales, provinciales y centrales, subcentrales, secretarios. Takpachanirma Aruntao Purtair Hilataidvi. Allí aquí para Hilata Luz Walik Footport Adaxasir Huparusa, Bolivia, TV Toker Katok Ataraki Chihaya. Y harus kita Yariwa Hilata Faustino, Babari, Hupampi, Hupaham, Comisión de Desarrollo y Tierras Acasesut, se ve Tokirawa Irtas Karaki, Hilata Faustino, Kabisaki, Alawan Kasira, Hila Kuyagaraka, Aruta Siyane. Waliki Hila Nerakatake Aka, Radio, Televisión Canalan, Irnak Hayal Purtaita. Kaalak pacha o kis kuyak pan masuma bendición hakon pan check up kanan ciri negara ukaunan aruha ukamarus marka ciri negara markan kiri negara marka ciri negara ukarus hama halaya akan nivel kolya suyu mark pacar irnak antar irnak kap ki kampung kiri uyuam piapum hakiri negara ma halaya hilanak kulya kanaka ma aske alwad yusas kuyispan pacamaman harpi pan katastan ay kamsasin arunt anismas aka kolya suy mar ukchpachar hilanak kulya kana allí aquí para Hilata Faustino walik port antas asir para usah hawil aquí jari y chako charus kip ayani ma urukiwa utja kasenso haktapewi apasi japataki hutiri sábado patuga kimsari uruhaya aka hach amtaro pokawi ha Bolivia barkasarut hawai chireha taki barkachi dakar haktapewi uthawayari qau qaris tansa kurhama sakas kata tado katokiu yat hatawi uthawayari barkachi da katoki tarus kip ayani Hilata Lucio kurat sawakiskiri haktapiasinya kurham sayanap stani aka haktapewi Jekansa abir kanais tanyani marka ciro wali askiwa ka haktapiweja kaukaros puristan aka takpacha kolyasu marka ka Bolivia sistanga entonces ukan yatinya sawa hilhatas tanti mirhatas tanti ayuk yatinya taga kasenso entonces seguramente chorona ka magitinasa aka markasat ya katokiro sarawai khapre entonces ukauhan waki aski gitna nagataki entonces avisar Iwasak Boliviano no kamak magita kuata hawilt enyane chaga aka churo ya está Mauro que falta entonces seguramente sábado por no campaña po más o menos kut no kan ipanya pa ka ukater nacimiento pa ukar kut ani panya paspawa ukamar sinste asi panya pataki kunataki abisak ma comunidad anja nastan ha ukar abisak kol ke ukaru taki kunas Sari, entonces ukamar hama kato kanya taki comunidades de Nairar sartanya patak. Entonces amuya tagat creo que buena na kahani trabajo sutret ya ka angkah marka na karo misto hap ukohan hilata edu ni kanwa akses waligit ukata na ma instructir na kapso como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia kut ani phanya pa los bolivianos makita marca par comunidad par kut no ni phanya patak kuro Kelkant eso sincera se va a patak hilata edu. Allí aquí para Hilata Luz waliwa kiskiriwa barka chidak dia wist awaitar kupara rupa kunat sa wakiskiri kunat sa hiwasaha markasana sinst sinyasa tapi sinyasa pelkanta sinyasa katoqiha kabatakwa kau hadis katatan sa municipio barkansa kabar kabawa kulqitoqiha bisturi rakini kuraibani proyectos amtaragar pokawut kajapataki sa sinsa upaha kalwara kharais orakstu Hilata Lucio akurdakan yakipa hanwali amtan hakinakat kasenso aktapiwi ma politika kabab dakawi utkawaya sabachi kadokit baha kamsaki samuit alaktaha Awisa kunaiman apnakap kaniwa siempre pinago nyang ka kinaga kun slup ip hakira kiwa kat
Askiwa no seguramente akan dia wahni chamaranya pakanti dia sapatun kamarata ka haktapi beh lurasi ma le hutkaraki into kom haktapi sinyatak pero ukat sa hermanos avisahan walt eñero terap que panaga siempre políticamente apna kaimunaf pero ni hiwasa ko marka chirin garnia tiat haraktanwa an kau panaga beha cek pajans apna kayasnat. Entonces chekau ni katsas kayatan ha ake wale aski piniwa ukamar kiwa takikuna saber kauner departamento entonces wal hatas katatan hiltas katatan entonces cuando ka wali unya kipaña akat ke parroquias elección na kasutani ukamar kamau ka iskaño na kastakunas según población at kamawa takunas lurasida hilata edwin entonces ukapini aski ispa hiwasan ha lugar asar kutañas entonces magita shuru na kanun hastan comunidad na kat ya katokan negara sarap kahani aski gitu mag itu hilira ukinak taikana kiki hakas entus waina nagaha mistawa kapre kuatu ko waina nagaha acik tawaitan ka kutanyani marka sa tamta sinyani abisa komunidad sa pini komunidad kuang kaskiwa auk taika hakas entus iwasan naga karsin stase phanyan sarawanyan hani kuna sawado kukar kelkant esinwanyan entus kamar kiu hilata edwin takikuna sa walikir kami sarantanyani Maisa toket sa muna ukuruna ka mag itihilata edwin haniu kuna sutkenya pakiti maukat na naga absuaptra abisa umkhata hakoma naga sani utkanite ni kuna aktividad naga ni pelota na tawin naga sutkenya pakit abisa yakipa naga hanikira kiu mag itaga kuna te apakta naga taika organisasyon naga tra kasusin yatante kata kiu mag itsataga autoridad naga hiwasa unyakip tanyan comunidad naga histo autoridad secretarios generales comarak subcentrales ukanaka hiwasa pokenya sa awisa kaya kepa naga khaniki istasi yati raktant istasi dinyani ukamar marka sa tagi ask luras tan hilata edu kaya ki par hilata hilata Faustino huba pera karos kipt ayari aka kurat sa wakiskiri aymar hama quechua hama aka guarani hama ukasarawi dakar habas kasinst esi jakta piasinya kurat sa wakiskiri pacha hilata Faustino akur kan yama kisa ya aka kristianis motokitsam haniu haktapi khut khaya pa kiti riu dakatak wakiskiri kit sasina arsuida kasutkhoi chakotokita buit arkinya. A ver, hermano, a ver, ya soy marca chirinak, a ver, marcan kirinak. Marca chirinak a ver amuit asinya sa takini a ver marcan kirinak akes kit awina etu ki wale askiwa ki mahar hito ka kunats wakisiri pine hakta pe sinya aka marcan ha kolya soy marcan ha hakastano quechua aymara oriente kin sa región hani ya kapchak marcan ha ya tisktanti qawqas qamtan I Kaukan kita Aymar kung Orientes ikitine kas kamtan ay bisa ka ya ka angko hakisto na kyo ka arintiro na kyo kam hilpach iwas kolya soy markan kirwayna nak niya ke hermano ihikote seha marka chirina kamaha ma plat takasiri saraway xna ya kacha kanagaro ay kamao pero acá marca sanha utkisto walha kamiritanwa kamao entonces uka kamirin ukar kamo puriñas ka gobierno roja mainya sa proyecto niya hermano idbexaski akan ukata ki haktap sinyasa ma utan kau ka aber pani pa warmi sip ka warmi paralanyan ma kit hermano pani ni kami ha uka pani ni mirit khepe ya senyan pawawan uka wawat khap payam utkhare ukamat sar percahan haku yastan ha hani yattan kau kan binis ma utat kamtan hayu kata kyo aka chaha gobierno apso haktap esinya ne aber kus che ukar hama pe kolke utkhaneh municipio na karo mat anslakir ke ma au ke ha aka aku man kay mo wanakar mainero man kay hay kom gobierno churchisto ukar na kata ke ha chenahan hakutaga ukat antahanin ar pertenes khatuteh no ve et ukata ke markan kirinaka quechua ukamanak aymara oriente hilanak kuyakanak saphama mark purinip yakapa Argentina no sarawaje Brasil Argentina Paraguay España ukanak sa sikir purt anip kamiya pasir paksinakat arsutak utki purintanip sinstasin hakwes nyan jahan hakwes kinyan ha
uka ma kamsnas a ver aymar arun sapkho han hakut hake Ukamay. ay kama uka maruporsna uka takewa importante hakoya sinya ma proyecto na kunita na kato kanya takis Bolivian hama Bolivian mark ir parulina kama marke chirina kama uka importante hermano wali que pori hilata Faustino wali que kaburi aruski abuit atas que kalwag kasira wali wakiskiriwa senso aka haktapit esip khanyani ukabata qaw khadis kas aibara daga kechura daga qaw khadis kada tas kat ya kim satun soktani ka kuratiha kusarawi daga khayot chisto ka dokira kansa ya tisi wera kiriwa ka senso aktapi wera kha seku aruski ada kinyani aka aniversario hawilawita hilata Lucio aniversario de basi PSP hutiri patunga kim saka el de oro acabar su faksirwa pasira kiri dia patung kaya tungkani maranakwa amtawa yahwe khutkhawiyani kwa duqit barakah kurakanaha pacto de unidad haba hawilt awayap hilata Lucio. Chikaw hilata Edwin a ver makita chikpachan sa kurota ki mamaram latuki maranakah purin harakiki entonces aquel instrumento más PSP chikpachan sa hiwasan kiwa hiwasan nakaraki ewaitana ukamar hamau am tatani entonces seguramente ma convocatoria sutharaki takpacha kitanakate acá está naka Bolivia mark pachanaka 9 departamentos karpacha invitata porta niñani acá aniversario am tañataki hiwasanakam hiktap tañani hay cualquier que hacha tañani acá instrumento más PSP y acá ngasip carácter como pacto de unidad seguramente por no kanip pachani uga yatun que departamento como que Sapa provincia nakat portanipjani kunul sa pasinaka 28 de marzo acá paxi tukuya entonces kumarjama Kaukangaris hilata Lucio. San Francisco tocan y katsiñane kana makita acto floracine entonces seguramente waltata por no kanipjani churu naga sustapirio que la naga hausa sinipre taqi participa en una para taqi chaka ni kai ma khaninga gite churu naga makita han waltanya ro kai hiwasan instrumentos puriwa ukata ki kitina ga de chek pachak tan ka ake instrumento dueño tan ka ay ko naga por no kanipjani hilata Edwin entonces hawil tataptawa takpachans portaniñane tenagate militantes takita que hilani wa atakasinya utkite por no kanip kanya pa hilata Edwin Allaki para hilata Faustino katokita aruskip rakiyare acá nakaka organizaciones sociales utawra kas chikanchas si wayapjani hilata Faustino. a ver acá más acá organización marca chirini kankiwa kampung kir más que todo kampung uiwam yapum kamir kamasir hak hermano na huka hilana kankiwa ukan kisto hilana kuyakanaka hani huma ya khalchurun is hila a ver aquí chaka muy tañan esto hermano uka hila eboha parle ukan arkachunak pa uka yungkito nakpa uka han penkan hakina ka parle wa que hermano Lucio hani masatakit gelirmina kuno hani masatakit ni kuna luray pasutkit upana ka ansesinan kuna luray pas utikite akan porque upana ka han penkan hakina ka kan saha porque upana ka man kasi wa hapkho tungka pusin mara ma suay hap boli aka kolya suy markat kolkanip tawa hap khatakikun korupsyon nak slur hawayap ukatha upana ka sige nanaka antigo ukana karusataha han castellano oron sin vergüenza Ukamay. markat ini nakaro tiht anyapa markat ukat sap sa markan kini nakhilanaka utap ham takine kelkatam sanis kelkatam uka partido ha hiwasan kiwa markat chirin kiwa kolya soy markan kiri takpach organización hani ukiterus unismo kutakit organización ke hiska hacha type utap ham ukan ukuru uint awanya ni aber kititas marka kititas masistak kitis proceso de cam ir partan ukuru unis enyastak hilanak kuyakanak nayak ukat wa kusisitato aka aber aka mas aka confederación jamaja aber llamar ukat sanyak utke este poncho no es por cualquiera. Este poncho tiene 4 esquinas, pusi esquina niwa, y nadie nos puede pisar. Así es. Hay un caruna hermano, como Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ukato acá chicutes unis etak, aniuka adorno kit, ukato hichekam. Yo incluso aquí hermano ponemos la cabeza. Que vaya a pensar, que va a pero tak no kaya paka ko soy marca. Mayachi señor Puriñas, hani unisi señor tayo bagit. Ukaw hila aka 28 hawila takini hawila hilanak kuyakanaka San Francisco ukanwa apasin hilanak kuyakanaka hutap takin. Invit atapto.
Ay, Hallaki paray. Hallaki paray kabat wa kalwara sexu sebe toqid irtaka paruski awai taruka kulata khasin su hakta pewinsa taqirisa qilqant esi waya khayani sidok barsare sarita pharakta kabaraki utiri patunga kimsa qailqo de oru aka basi PCP aniversario abdawi sutiwara kiro katoqinsa tikancha si waya khayari sasisa kubarakaro amtarita pharakta kabaraka baka wakichau tukenyari lagapeja ya qawru kabaya hikisinka